Welcome back after the Amen family. Today we have our second episode of our podcast, and we're going to discuss today the importance of having godly friends. I feel like that topic is relevant for young people in Christ because it was something that I struggled with, like having godly friends. So we're going to dive in a bit today, see our journeys with our friends, also the friendships that we have now, and just give a bit of guidance or advice even to someone watching the video that are looking for godly friends, just to see what you need to look out for. So today is Sunday. We just came out of an amazing service. So yeah, I just want to know, guys, if we can just maybe just talk a little bit of the service. How was it? How did you guys find it? I know it's blessed. Everyone will say it's blessed because it was blessed. But like for you, was there something that stood out for you? Like, would that thing really hit you? Or can you guys share maybe, Andrea? Ek het die diens baie geniet, julle, want as het geminister oor having a different type of spirit, okay, en like, ook wat ek kom ervaar, die Here kan enige iemand gebruik as jy oop is, as jy jouself beskikbaar maak, verstaan? En soms het ons net hierdie gedagte van, of hierdie mindset, is net vir sekere mense. Die Here kan nou net sekere mense gebruik, is net vir die pastoor, is net vir die diaken, is net vir die en die. Maar as dit op 'n dien oor die vyand en God het iemand nodig as 'n wissel om sy werk te doen. So ons kan besluit, jy kan besluit, gaan jy 'n wissel vir die Here wees of gaan jy 'n wissel vir die duiwel wees? What stood out for you? What stood out for me is also the examples that Pastor used from the Bible. People that had a different spirit, like Caleb and Joshua, hulle different spirits gehad. Soos hy het gepraat van die 10 spies wat uitgegaan het, en toe het die 8 teruggekom en report gegee en gekla oor die giants. They saw the negativity, but Caleb came and he came to give a positive report because he knew that with God, all things are possible. With God, they will overcome the giants. With God, because God promised them the land. That is why he stood on God's promise. And so it is with us. We have to stand on God's promises, and we, in spite of what we are facing, in spite of how big the mountain is, the giants are, we have to stand on God's word and believe that everything is possible with God. And that is where it comes in, to have a different spirit. Amen. To have a different spirit, believing that God will give you the victory. Amen. What stood out for you? Maybe something about the words, about the praise. I mean, you were the keyboard player of the church, so did you get a word from the Lord, or so maybe? Yeah, for me it was what stood out, like the dangers that you must stay humble and all of that. It was like the Lord brought to my attention what happens if you don't stay at the feet of Jesus, and it's more like, I don't know how to explain it, but like that stood out for me. Be careful of standing in ministry, and be aware that while you are seen, you can be the one that's in the center of attention, and you must be aware of those type of things. And that's a dangerous place to be. It is. That's a topic. A whole topic. Exactly. On its own. Because why? Van in vandaag se lewe van ons kerke, van in ons leerling community, sal ek sê dat ons val baie in hy trap van, as you know, musician is, hy speel die drama, hy's 'n keyboard player, sy is net die ou, sy is nou net wat die kerk maak en so. En en is jong manne gewoonte wat in hy trap val. En dit is ook die duiwel, Satan se plan om jong manne af van vroeger te krippel, vir hulle te hê. Van imagine, jy's gesien, jy's gebless, nou val jy in die trap van pride, spiritual pride, jy's nou net die ou. Waartoe ga je verder? Die planne wat die Here vir het is nog net daar klaar. As jy nie terugkom en repent, it's difficult to see when you are in that. Because you are there, and you don't take time to just
Yeah, and you Dit just was die ander dag get gesê, that. kill the ego Before the ego kill the ego kills you. yeah. Maar even wat jy in jou daglikse lewe doen of die rol wat jy in die kerk Ja. speel, as jy nie as exactly en as jy nie jou Ja, ego dis- keer nie, maar dit is so, is moeilik om dit ook te sien soos wat jy sê. Yeah. So That's your why you entity- need godly friends. You exactly. That's why you That need, brings us to like- our point. Yeah, it brings us to Exactly. a point, but I want to say something also before we go to the point. Yeah. I also believe that spending time with the Lord is important. Mm. Like, that is how you will identify the spirit that's operating in your own life. And you can sit and pray and meditate and even reflect on your journey, on your, okay, where am I? What spirit is actually operating in my life? And then you can But repent. that's difficult for people because, like Abraham now, Lot was with him, and Lot was like a veil. He couldn't enter. He couldn't go because Lot was with him. The Lord didn't speak to him because of that person. So when you are under something, you don't necessarily know that. So for me, I have mentors and friends that kind of, they would tell me, and I want them to tell me, listen, yeah, this was happening and this, and that I appreciate because that's how God ultimately wants us to. He creates a community for you to be part of. And I'm not so- saying, Yeah. sorry, I'm not saying it's not important. What I'm saying is that has its place. But it's a play. Having mentors. I also believe in that. Having friends in a community. I strongly believe in that. But I also believe having a personal relationship with the Lord is vital. Because that it is is what the most God is important thing. word is teaching us, or wat die woord van die Here vir ons leer en wat ons pastoor vir ons leer, sodat jy self ondersoek, because the Bible also says examine yourself, right? The Bible says that examine yourself. Jy moet jouself ondersoek om te kyk, het ek trots in my in? And I do understand what you are saying. Sometimes other people will notice and they will tell you, and then God uses those people. But I'm also, what I'm trying to say, you as a person must get to a place also of maturity, where you also have that kind of relationship with the Lord, and where you spend time with Him and let Him show you, okay, the Spirit is actually operating. And it's not maybe just necessarily an ego or pride. It can be anything else. I'm talking about any other spirit in general. Yeah. You see? So yeah. Spirit of offense. Yes, even the spirit of offense. Yeah. Or whatever spirit. That's Topic devil, down that. there. The thing is, offense is like a resistance. Yeah, you don't submit. Because Yeah, it even I means, worry. Yeah. because then it's your flesh also. Yeah. You are stubborn. The devil tempts you to be offended, and then you decide to be offended. To be, yeah. That is. So that's actually That how it is. works. Yeah. That's something that stood out a lot in today's world as well. This was spoke a lot about your heart, condition of your heart. Yeah. Yeah. Maar dit is want met hy, vir my persoonlik, ek het ook deur dit gegaan van offense vat en so sien. En wat vir my gehelp is om reg te bid vir my hart, like letterlik. En vir die Here te, as ek kom en ek sit en ek gaan nou die woord gaan kom, dan was ek, Lord, please soften my heart, remove the heart of stone, replace it with the heart of flesh. You know, like letterlik weet, besef dat die woord gaan nou kom en whatever nou gaan kom, sy moet dit ook aanvat. En mense swak man, you know, so dis hoekom ek kan nie glo dat die mense die Here letterlik so baie nodig in alles wat jy wil doen, even om te luister na die woord, like jy die Here nodig om vir jou te help om jou offense te neem. En ultimately is dit om vir jou te help, om vir jou te guide na die regte pad toe. En so, ek wil terugkom wat hy my gesê het, hoekom is het so belangrik om godly friends te hê. Om te wys jou pride wat jy nou het, om te sê, luister jy, sy is nou 'n bietjie goedkoop op sy raak nou 'n bietjie, ons het dit gesê, dis belangrik om mens moet godly friends hê. Ja, maar nou wil ek vra,
laat jy toe dat hy vriende vir jou actually correct. Is jy open vir daai korreksie? Like, of die vriende wat jy in jou lewe het, die godly friends wat ons nou claim ons het, van ons is mos nou friends en ons het in die kerk genoeg, ek neem vir julle aan as my godly friend. Like, en het jy guts as vir my te kon sê, Charles, this better order, the way you doen, to doen, het jy guts. You know, like, do we have that actually? Ek hoor vir jou, ja. Maar dit was nie nou spesifiek na jou toe 'n kwestie nie, maar ek wil hê, Ons antwoord. as julle kan, dat laat julle toe vir julle vriende om vir julle te korrek, en as jy die vriend, die godly friend, wat vir iemand sê, jy was niet orde, ek is silence hulle doen, obviously ons is sisters or whatever, ons sal die doen met Maar dit is al een meid. Definitief sal ek dit doen. Ek weet nie gaan dit omdat jy dink ek sal dit die waarheid kan hanteer, dink ek sal won sal dit kan vat nie, dink ek jy gaan 'n kwaad loop vir my, of you know what is it, like, wat dink julle daarvan? Ja, maar wat jy nou sê, nee, het gaan ook vir my, nee, as jou lewe, nee, nog nie reg is nie. Ek en jy moet nog reg, dan gaan ek nog voel, jy kan my nog reg, ek kan my sê nie. Maar sommige tyd is het die Heilige Gees wat nou die raai in kan saam met jou sê, maar nou gaan jy nou opstandig is, want is jy om te sê, ek ken jou lewe, ek weet wat jy doen, so like, ek wil het in hy, so what are you saying, sou jy, moet die persoon die tijd was vat nie, of moet die persoon het vat? Nee, jy moet het vat, nee. Amper so jy sê, jy staan, jy moet ook seker maak jou lewe. Jy kan nie eers ook op 4 voor jou leer, en as sê jy nog maar, cost of the stem, what is the first? USB's without stem, ja. Oké, maar dus allemaal zijn maar ik weet ook wat je zegt. Ik weet ook wat je zegt. En ik ga het zeggen, ik voel nee, het is hard om te horen van je broer en zuster, jij spaart gewoon. Ik ga niet lekker dus ik ga nog niet makkelijk naar dat tijd, maar ik ga niet te zeggen, Timon, jij is op je school of wat. Ik weet niet of ik ooit dit veel zal zeggen. Ja, maar daarin zal het meer waarderen als jij strijd komt naar je toe. Of ik ga niet net als de ene, dan zeg ik joh, maar ze woont. Hij is gewoon, ze moet daar zitten en staan, kinderen die, you know, zij zal het niet waarderen. Ik ga naar één toe en praten van naar jou toe. Maar ik kom naar jou toe en zeg, zus, wat in het dagen doen het, dat. Like, ja, maar als ik persoon ook moet zo enough om exactly. That's why you must build a relationship with them. So we must, the closer you get, the more comfortable you get. Because I know with Caden, if he would tell me, Kiki, bro, that's not right. And I would appreciate that because he knows me, so I know he's coming from the right place. So, but as jy sê, Damien, like, ek kan vir jou ook enigiets sê, omdat ek weet, jy sal nie, hy gaan nie nou oploop en nou oprak en so, so ek kan vir hom enigiets ook sê en so. Jy laat my sê gewoon. Kijk, jy wil jy vir my eendag as ek het 'n gesprek gehad oor iets wat jy vir my gesê het, maar nou sê, dan moet jy nie meer te na soveel en soveel nie. Ek weet nie, so ek dink altyd die mense ook hy met my, hulle wil nie van my goed daar ek sê nie van hulle dink, ek gaan nou na julle pap te gaan en so sê nie, miskien, ek is baie sensitief en so, maar ek voel, sê dit vir my, dan gaan ek jy miskien beter kan hanteer, you know, like, jaag my adeel dan, noem het vir my, miskien weet ek jy daarvan nie, like, but noem het vir my, you know, noem het vir die persoon, en so, dan van, ek is ook nou baie gemakkelijk bezig met ende, ek sal vir haar ook sommer straight iets sê, so. Ja, ek het opgelet. Ek het opgelet. Maar dat is fijn, nie is een goeie ding, want ek is ook nou meer comfortable met jou. Exactly. Dit is waar wat er ingekom het in verhouding. Ons het nog gemakkelijk gewoon met mekaar, en bouwt ook nog een relationship met elkaar en zo'n vriendschap, you know. En dan, ik voel misschien eerst een vriendschap bouwen en dan... Voor je iemand nou te zeggen. Yes, en zo voel jij zo gewoon. Ja. Zou jij willen, iemand moet over jou. Want jij lijkt ook bij zacht, want ik weet dat ik niet dat ik jou wat ik zei, niet. Maar zou je kan... I totally agree. I think we had this discussion already and like we both said like, it's like people are too afraid to tell us because they're so afraid of like they might crush us, you know.
But I would also, if I know the person's character, and obviously if it's someone that I'm close with, then I would trust whatever that person has to say a lot. En ook miskien meer hoe jy dit oordraai. Yes, exactly. Because you can see the intent that someone is not saying something to you, or they telling you the truth, or they adding a little bit of their own opinion and offense. So I want to ask the question, what do you guys think? What is a godly friend? What is a godly friendship? Waar my journey begin het met die Here. Way back. Ja, het het nie in hierdie bediening noodwendig moes nou begin nie, maar die Here het, toe ek na die Here toe kom, toe het ek natuurlik moes nou op uitgaan met die vriende wat ek altyd met uitgegaan het, met wie ek gedrink het en whatsoever, my normal friends. Toe het ek moes nou nie meer met hulle begin uitgaan nie, en ek is nou op die nuwe journey met die Here, en die Here, by die kerk wat ek was, het die Here spesifiek 2 mense op my pad gesit met wie ek close geraak het, en hulle sien ek as my sisters in die Here, hulle is bietjie ouer as my, so, that was my sisters, hulle is my sisters, en ons het altyd saam gebid, en ons het saam woord gebreek. Die Here het die 2 sisters op my pad gesit, en dit was regtig waar 'n blessing, regtig waar, because ek het mense gehad, iemand gehad wat ek na toe kon gaan, kom ons bid saam, en mense met dieselfde desire, mense wat ook hongerte gehad het om die Here se aangesig te soek. Ons het ook middagdienste gaan besoek by ander kerke, ons wil net meer van die Here geweet het, ons wil net in die teenwoordigheid gewees het. So ek sal sê regtig waar, dat dit is belangrik om godly friends te hê, en waar dit op inkom om 'n godly community te hê, maar iets wat ek ook nog by wil voeg van godly friends, die Here, as jy op die journey gaan, die Here, nee, hy verwyder actually die vriende wat nie in jou lewe behoort nie, en hy expose actually die vriende wat nie daar moet wees. Hy wys vir jou wie vir jou is en wie nie vir jou is nie. En dan bring hy skeiding eventually, en ook jy moet ook by 'n plek kom hy besluit maak, you know. Jy moet ook jy moet intentional wees. Kyk, ek gaan nie meer met hierdie vriende uitdang nie, van hulle is nie op dieselfde pad as my nie, hulle is teenstrydig, hulle is nog in die wêreld, en dit is nie asof hulle nou nie belangrik is nie, of as iets fout met hulle nie, is net, jy is nou op 'n nuwe journey, en jy moet by 'n plek kom, jy moet 'n besluit maak, ek gaan die pad van die Here stap, en as jy ook die vriende het op die moment nie, die Here sal mense op jou pad sit, die Here sal, as jy bid en vir hom vra, amen, stem julle saam die waar. Maar dit is ook eintlik waar, dat waar het belangrik is, dat in 'n kerk behoort. Want daar is waar jy die vriende gaan kry. Jy sien, like, as jy kom na 'n kerk waar daar jong mense is, dit gaan amper soos van natuurlik gaan julle begin 'n vriendskap gaan daar wees, you know, en so. So dis hoekom, ek dink ons het ander keer gepraat by die eerste episode gepraat van die woorde pastor gepreek het van the importance of having. A local assembly. Maar ons het die vorige keer gepraat, ek dink. So, dis waar die weer inkom, dat dit is belangrik om te behoort aan 'n kerk en so. So, Damien? But it's difficult for some people that, so now you've been friends with someone for more than 5-6 years, and you now decided to follow Jesus. It's difficult to say, listen here, because you hoef dit eintlik te doen nie, and you don't, en sommige kere net wil jy sê, almal se journeys is verskillend, hoe jy na die Here toe gekom het is verskillend. So dit wil nie sê, omdat vriende gedrink het nie, ek het ook nog gekom met vriende wat drank en so nie. Ek het miskien vriende wat nou, hulle drink hulle dien net nie die Here nie. So, jy hoef nie die vriend te laat gaan nie. Jy kan hom eintlik inspireer deur jou lewe. Jy sien, exactly. So ek sal sê, soos jy gesê het ook, die Here bring selfskeiding. So as
As die vriend, as die vriend die vir jou dat bestem is dat jy moet vriendskap het met die persoon nie, dan dis hulle Here vir jou verwyder. En sommige kere outgrow 'n mens. Maar dit is self. Dus as jy dat jy nou of jouself, jy wil nou met hulle vriende is nie. As hulle kan nie meer saam met jou gesels. Yes. Gesels. Hulle vat uit aan jou. Ja, hulle gesels. Change nou. Ja. Dis wat jy self Is waar. En jou appetite check. Yes. En soms, en dat is nog iets, soms dink ons dat sekere mense is bedoel om jou hele lewe lang met jou te journey. En dit beteken nie dat die persoon was nou regtig 'n bad person. As maar nou net soos jy nou gesê dat jy outgrow, of die Here het net 'n different paadjie vir jou. different parts. Dit is, en so, Maar is ook nie, sorry, Yes, van godly friends is dan ons sien ook godly friends mense wat kan keer oor. But even people in church not always good friends to have. Yes. So it's rather to have the right friend. Why you say? ja, ek wil ook sê, ja, kan sy 'n bietjie, Maar okay, kan ek net ook sê van julle praat om my. ek kan iets sê, wie is welkom. Okay, soos van in my ervaring, soos in my vorige keer, is daar klop jong mense, maar niemand het die Here geken nie. Bestaan, so it was like, en soos vir my, soos ek weet van die woord en ek wil meer van die Here praat en meer hê. As ek soos my mond oopmaak, dan kan niemand anders relate nie. En niemand kan by-add of hulle is maar nie daar omdat hulle moet daar wees. Hulle oordeel van die kerk. And so it is important where you go to church. Dat is waar het inkom, jou community. Want so mense doskot die. So mense sê nee, sê van weer van ek is die kerk, en so. Ek het nog nooit vir julle gevra vir vriende nie. En so wat ek het nooit verwag. Ja, maar nou toe, omdat godly community en godly friends so belangrijk was, het ek hiernaartoe kom toe as die so baie godly vriende. Want het is belangrijk, even die basically die manier hier vir my gewees het, you need people in your life. But because what will you do if you are feeling down in your room, isolated? The enemy will minister you day and night, and you will just go in darker. En ek kan getuig van nou hoor, like ek weet bly mekaar verpas te kort maar hy sê ons is so baie goed, hy sê so baie goeie goed, so ek moet hom kode. Maar hy noem dat as wanneer sê maar like die community is 4. So as jy as jy 'n koel is nee, nou soos ons brand, ons is saam mekaar ons brand en hy vuur. Maar jy is 'n een koel en hulle uit en dan kyk jy hoe lank brand jy. Gaan jy jou eie kan brand. Die duiwel wil jou een kan uit isolate en as jy daar kom, dit doen hy vuur. Jy het nie met hy vuur en hy speel met jou gedagtes. So sal ek kan nie dan volg vir soos ons net sê. Ek kan nie volg vir jou mekaar hoor. Tot wanneer jy moet korrel na die vuur toe. Hy kool is nou amper as, maar jy moet seker maar te kom by vuur. Maar as jy van terugkom, exactly, daai is die belangrikheid. Yes, jy kan altyd terugkom. Dus dan gaan jy dood gaan. Exactly, terugkom met die godly community en godly friends. Like Damien het altyd vir my gesê dat sy is die regie. Of you know, like he was the one that always used to be on my case, like, wat gaan met jou? Sy moet regkom en so, like hy het my gelos om tydings, om te gaan en te verloor nie. Hy was op my case gewees, like, hy sit my altyd remind,
like die Here te behaan jou, jy het 'n ministry wat jy moet uitlewe, die duiwel wil jou hê, hy het my, like letterlik, nou daai is the importance of godly friendships, you know, daai, en mens weet nie wat sou daar gewees het as die Here nie vir hom gebruik het om so te praat met my nie, maar dis ook hoekom dat mens, jy moet die vrymoedigheid hê met mekaar, om daai te kan doen, en mens moet ook wees, dit is baie hard, mense verstoot. Dit is, en die kerk wil nie 'n plek wees, die kerk is nie bestem om mekaar seer te maak, jy moet die genesing kry, en dis hoekom die vriendskap in die jeug is mooi, ek enjoy dat, Maar ek dink meer staan net dat, hier in die kerk is waar brotherly love gepreach word. Dit is wat ons ywer. Brotherly love tegen mekaar. En soos ons ook in die jeug, ons is intens met mekaar. Ons hou van mekaar actually. Ons wil in mekaar se geselskap is, want ons feed af van mekaar like regtig ons lig mekaar op sien en like, dit is lekker om met julle te wees. Dit is. Nou toe sy dag uitgegaan het, dit was lekker, dat ek kon nie gewag het vir die volgende dag nie, maar dit was altyd vir my ook belangrik om my vriendskap te hê, like ek was van kleins af moes nou, van jongs af Here gedien en skool gegaan, maar ook niks, nooit daai gehad nie, op college het dit my alles kom gebeur hier in die kamp, waar die vriendskap gebou was, en even met so'n later stadium, maar die longing was altyd daar, like ek en Salen, ek weet Carlos was nog altyd ons vriend geweest, hy het ons geloop het en gepraat het en gesê, hy is ook een ander van. Ai, weet jy, dis so so ons het altyd, maar nie prulletjies. Nou, ons het altyd gepraat het van, ek weet nie, van just getting to someone's house, like playing board games, and then die gaan na worship, praise and worship, do you know, like, die was altyd die verlange gewees om vriende, en die dag wat ons daar by Kayla's huis gewees het, like, die was like a moment, you know, like, spending time, en het was sekerlik die beste tyd vir my gewees, en vir my ook net dat, soos na God geraak en het ons ook die godly friends gehad, ons het met vriende gaan, mense wat altyd voor lief as eerlijk, en toe is nou ook nou op punt kom waar ons nou, ek kan sê nou, ons walk with God nou, meer ernstig gaan sien, toe, as ook daar nou mense wat meer gravitate towards us sien, maar as ook die mense wat safe is, as ook die mense wat safe is, so hulle gravitate towards us sien, en nou nog nie ons vir hulle van ons nie, maar like, ons het nooit gekry nie, kan terug in jou lewe, you're throwing in their cup, but your cup is empty, it's just getting more and more, maar ons kan dit nooit feed, ons altyd nou na elkaar toe gaan, op het kerk, ons nou, onze passie kan kry, maar nou, is het in een space waar, honestly, rare aan waar, best thing ever, dat is toch, dat is so waar hoor, en het was tiring, the relationship takes work. Yes. There will be differences and it's just never like even ek en jy kan sê relate hoor. Aan die begin ons was nie so nie. Exactly. Dit is so oop verhouding. Exactly. Dit was ook so gemaklik met dit. En dit was al baie en dit was al different seasons van jou. Dit is waar. Dit is, en dat was nooit lelijkheid onder mekaar, maar dit was... Maar daar was iets. Ons was klaar op wat er iets. Ja, maar zo bij. Ja. Maar dat is de persoonlijkheid, sorry. Ja. Dat is de persoonlijkheid. En dat is amper dieselfde, you know, so, baie keer clash as jy iemand dieselfde is, dan clash. Maar die Here, moet ek sê, die Here het mooi kom restore. Die Here het nog as 'n mooi wees. Want ek kan nou amper soos my beste. Ja, dit is. Dit is so gemaklik met haar. Dit is. En soos ek gesê, dit vat tyd, was 5 jaar wat ons nou in die bediening is, of wat ons nou saam met die kerk journey en so. Nou 5 jaar in die bediening, but journey.
So ja. Maar dit tyd gevat tussen ons. Dit was ook nie net 'n oornag. Exactly. Ons die jaar is wat is nou meeste. Meeste laas jaar. Ik zou zeggen van laas jaar. Het julle ek gevat vir dit? Nou sien Ja, jy. ons kan En nie daar's so baie aangaan. mense wat daarop bid Hoe julle. kan ons so... Sy het gebid en sy het seker gemaak om elke Sondag te vas, so wat maak ons nou? Exactly. Want so wil net allemaal bij elkaar hebben. Ja, Wat ook belangrijk is, wat de mens moet onthouden, of God die friends right, mens moet elkaar respecteren nog. Yes. Like, even though ons is nog gemakkelijk, Ja. ons journey met elkaar, moet er respect nog steeds is daar waar, wees. hmm. So van, wat zou jij eten in dit? Of alles? Eet je misschien iets om te say the importance of what is the importance in your life of having godly friends? Do you want to add to the respect part? Is there something that you would like to add on the conversation or the topic that we had today? Or is there pressure? Like just ultimately, overall, something that you want to add with this topic? I think when you have godly friends, because you know they all have a relationship with God, you can trust them a lot more. Yeah. Ja. And like, cause I can also look up to a lot of you guys, not just because like you're older than me, but it's like you're more mature, and I can even look up to you guys as like mentors, you know, in that way. Kind of, you know, like yes, because I'm so young in the Lord and young in. But I look up to you. That is what I wanted to say. Ons leer in the baie van mekaar. Yes. And that's the attitude yeah. that we must have. Because amongst kids others. have won on a Friday night debate. Yeah. What? The Bible. Jelle kan de Jelle is baie competitive. Jelle maak my bang op. Ze gaan zo klein met ze als met dynamite. Ja. Ze will come for you Yeah. with the next scriptures. But you know that's inspiration because obviously why can you back with scriptures? That means you spend time with God, you read your Bible. That's an inspiration to me. Like spending more time with God can make you have this conversation, you know. And actually you have like a comeback or even that's why it's important to read the Bible. Jy is altyd op hype. So jy comeback kan hê vir die duiwel even, you know, like soos as I feel in 'n corner, you quote the scripture. Yeah. So that's why I that's what definitely something that stands out for me when I look at you and your life. Like you always back up your stuff with scripture. Like altyd. And that is so mooi. Yeah. Yeah, and I think like that was also like a good example of what godly friends, that activity that we did where, you know, you're in court and you're now trying to defend yourself. Like if you don't, like let's put it in a real life situation out of the game. You can go to a friend you know when you have a problem and they can give you a word. Yes. They can pray with you, they can walk with you, know. I feel like the trust and the love and I don't know, man. It's like you become siblings with your family of godly friends. You know, become family. That's what it is. Yeah, that's what it should be. So That's what it is. It lasts literally forever, honestly. Like that friendship, it lasts forever. Yeah. It never goes away. Because it's so like it's a real friendship. Fun. Maar ons dien ook saam. If I look at my parents' life, right? They had friends that journeyed with them voor ons gebore was. En tot die vandag toe is hulle nog vriende. En is nou even my peetouers. It's like we are like literal family, you know, like die nie net op Moedersdag sê ek nie net vir my ma Happy Mother's Day, ek stuur my Piet maak op ons Happy Mother's Day van wat hulle in ons lewe geploeg het is geld kan nie die waarde aan dit wat hulle geploeg het in ons lewe nie, maar as vriende. As vriende wat my ma in die kerk ontmoet het, but just the way they were even with us, you know, so they so godly friends is generational. Yes, sure. I want to add something, but this is more like about family. No, you can add. Because why in my case also, no, in my geval, like ek het mos nou hierdie journey met die Here begin en die Here het mense geadd op my path en alles daai en ek sal even sê ek het meer close kom raak met die mense
in die ken as my familie as wat ek net my eie familie. In my geval is dit so. Like ek het my familie afgeskryf as hulle dit sien. Ja, like ek praat nog steeds met my familie. Ek is lief vir hulle en alles daar. Disclaimer asseblief. Ek is lief vir my familie en alles daar. As sê dat ek hulle afgeskryf het nie, maar ek het meer 'n verhouding met my familie in die Here en ja, hulle praat dieselfde taal wie praat. Yes. Maar dit is ek dink dit is wat dit moet word van. Ek wil hê dat ons moet regtig nou meer intentional wees. Omdat ons nog gepraat het van hierdie topik, kan ons nie hypocriet wees nou nie. En dat nou nie eintlik weer uitleef nie. Ons het ons nog gesê ons wil hê ons vriende moet vir ons korrekteer as ons dit gesê. So laat ons nog gaan en nader aan mekaar word en actually mekaar ondersteun en korrek, like en wees daardie godly friend vir iemand anders, you know, vir jou brother en jou sister. Dat ons mekaar regtig waar help en om te sukses man, like dit is 'n span bou om die kingdom van die kingdom van God te wees, is regtig 'n span. Yes. Ons het mekaar baie nodig. Baie. Ek wil nie vir julle laat gaan nie. As hy sê Die maar hier gaan ek klou. En alles vloei so mooi in een, want het is belangrijk om godly friends te hê, 'n godly community te hê, en die Bybel praat van unity. Yes. Because if we amongst, as ons onder mekaar dat skot is, of ons is krapperig met mekaar, of ek het iets teen jou, en ek is offended oor iets wat jy gesê het, of wat jy gedoen het, hoe kan die Here dan beweeg? Yes. Hoe kan die gees van die Here beweeg? En dit alles is so net connect met mekaar op die ou en van die dag. So, ja. Yeah. So there you have it, guys. The importance of having godly friends. This conversation can get more deeper, but that's all for now. Maybe we should do later on a part 2 with our other friends and family, and then we will discuss. But we want to tell you guys, like, please engage with the video. If there's anything that you guys want us to talk about, comment it. If you don't want to comment, you can DM us. We will look at it, and we will even if you guys want us to pray for you guys, drop it in the comments. We will pray, message us, we will pray for you. Yes, please don't forget to like this video, subscribe, and share with your family and friends. Thank you so much for watching. Yeah.